I to je sad televizija. Okrenite se ga meni pričam. Pljačkaši su prebačeni u stanicu. Kriminalci će biti Na stošnu iz kuće ima samo 5 česme. Isključi. Ode traktor, malo ga spustiš tako, malo ovamo ga okreni. Obrnuto. Tako, i sad budi malo mir. U dvorištu osnovne škole, Duško Radović, a? Ne Duško. Ko je ovo? Pa tu, evo tu levo nešto, ko vidiš šta? Tu malo ti, tu unutra u kabini, tako nešto. Pored, ti prolazi ovako, to, jel ide? Koji će do februara biti, do februara 2008. Dvojici, otmičari. Što nisam ponao kapu od djevate, baš je bezvezano, da? Na samo 10-ak metara od kapije nalazi se Marica sa... Ajde, vrati se još jedan, vrati. Maršal Lekić, Fox televizija. Momčilo, ček. Važi, hvala, evo. Slobodno se okreni, nemaš problema. Nema veze, ako pogineš, ništa neće da ti se desi. Momčilo, sa nama u studiju. Mašan Lekić. Mašane, zdravo. Dobro jutro. Dobro jutro, meni još uvijek reksa, da. Zdravo, Mašane. Evo, ja moram da priznam, ja sam ovaj prilog gledala pa bar jedno 5 puta, ja mislim. I svaki put sam se podjednako slatko nasmejala. Kaži mi, kako se tebi čini ovako kad gledaš? Da li to zaista predstavlja tebe? Pritom ti radiš jednu vrlo ozbiljnu temu, je li tako? Da. Pa znate kako, ja ovo radim sam. Znači, 24 sata sam na stand-by-u i nosim kameru, sam sebe snimam. I pošto nema ko da me snimi, onda ili kameru utrepim vatrogascima, policajcima, nekim devojkama, evo ovako, na primjer, vidite mi. Ovako. Sad evo recimo da meni kameru, da ja snimam i onda bi mi baš ovo. Mojte pokaži ali pokret rukom, ono, kako ide ovo? Ovako malo, evo to se ovako, ja otvorim ovaj ekran. Da. Ti staviš to tu na oko i ja ti onda kažem malo levo, desno i to je to. Malo desno. Tako to ide. I ko je najbolje slikao do sada? Policajci. Policajci? Da, znate oni zbog imaju čega? iskustva. Zašto? Ne, nego imaju mirnu ruku. Pa to sam mislila. Kaži nam što se tebe tiče ove protekle godine, da li možda ima nešto, to što sam pitala, da li ti se ovo čini reprezentativno, da li bi možda nešto izdvojio što ti je upečatljivo? Ono 3,74, to je ostalo upečatljivo, to je u selu Salanci, pored Beograda. Čovjek je vozio traktor, policija ga je zaustavila i on je naduvao 3,74. Niko nije mogao da veruje. Nisi ti? Stajao je na nogama. Nisam normalno, ja ne pijem to. Da.